Menteri Bakmi ia kata nak Sports and Youth Affairs ke Sarkar Jela ubak bantai dor lengdo ne kasngi kalai terik unai wing ulalej banjurib ia ka jaka kum shibenta ka jingpin kre ia ka second North East Olympic Games. Ubak bantai dor haringkat ke jing senran lang ubak John F. Karshiyang Working President Meghalaya State Olympic Association, Shivam Awasthi, Director Sports and Youth Affairs, PB War Nongbri Assistant Director Sports and Youth Affairs, kibala dan rengkat lem hagani kasngi. Hakani kasngi balik jurib uniu menteri ke Sarkar Jela bat ki head officer ke Sarkar Jela kilalet ben jurib nengkong ya ka madan third ground hapo madan pulu. Hakaba kilalet ben pej perman bat kmi ya ka jingpen kre ya ki kam ki jam. Na ka benta kani ka lumpung ya lekai ka bahe ka ban salong shen hapo kani ka Jela. Ni kasngi ada so komen nama boyo an inspection ki dalati. Dekat bat pi ki perlok yang media bukan ki officer ki official jong department beda lang dekat. Lomban penti kena nomor ba impua ba kini ka North East Olympic abang sedang sporteri kendon kenu kejing duna angin tai kedai na ta kadau da kejing sukhia minister in charge of sports awan ni mataski ba jo yang ini venue mak namun ta kejing kre nomor ba kai ka bang ile ni kwa balong ko bacanai kata kadai kai pat ngasu kemen apa nilai aman di venue ni ka jipit kre kala ya sha Pagkagat scam, suara kata kesini mereka ingin buat deadline, wah akan tertarik baru lagi menang ready. Kita kini bang, biang mana dong sedang, pagkagat scam ngatrai kita riset kemudian nak berpendap agak biang. Yang kejonga ada sukumen iba kia long sisa kiba ya kemen hadu tata nama iba kejing penkre berkejing terang joki. Mani yo shimbentai kani ka second North East Olympic ka long sisa ki ka ba pendap ke jing sukumen iki hamtam bangi yo ban hosi na liang ka state de ka long sisa ki ka buram ya ka state bat hamtam ki nong shimbenta hamtam ki nong shimbenta ki jing la ka ki bope bat na ka liang jonga ngada kitbok kidwang bat ngakwa ban ong iki trai sitam yakhon di bandan kata ka mensim yakhon ano bat ka juga por la da hidan sisa da ka mensim yakhon bat trai sitam ngathalai mentasin ka Jela Meghalaya kan yo ban kurshibun gi medal bat kan long job ngi sisa ya ka mensim ba jing trang joki nomor gini ki menjujah ko kade ki ga ban sukumen bangi yo ban hus ya ka ni ka North East Olympic second North East Olympic bat ngi baro hi ya kemen lut baro ki nong song snong ya kemen lut ya terang lut kwa ba ni ka North East Olympic second North East Olympic kan long ka bacam debat ngada kitbok ke yang ya barok kam tam lipat ba ya wan ban ya ai mensim ya kinong ila kai jungi nang ba kiru kin iba kin nakaliang ka snong mo nakaliang kinong song snong mo nakaliang ka state nakaliang ka Jela kiwan ban support ban mensim ki ban ngit kam pap ngin yo ya ka jingjok badan bola.
Sports, tempat kami nomor Sports bila along di Bukit Kam ya ke Nila Kuala Station di Nila Kai, juga. Iwan ini berarti kita untuk kita bagi selfie, sedang New Trek.